Komela enemy to Kuhava, but nothing built up beer, but to Kuhava. We are trying by all means to unite the Gaza nation. People are dividing us. Bako wangwani, ibaneka mali, ibaneka deposit, they're trying by all means to go unprofessional. Yes, you need money. Famba ntirho wanga market lokulama Mr. Tanyoko. I'll be very personal at some point. Hey, I'm now professional need the money. You need the money when it comes in. It's a ntirho. You must go and market. Look for a job I'm interested. On the shop professional, lava so mal. Hey, ila mal famba ntirho njana. I love some good for him. I don't want to talk much, people. I hate somebody and what. I've got a lot of things, a lot that I can say here, but I don't want to talk about it simply because I believe I have lovely relationship that woman said about a wife material. Video le ya vanuna na vasati mara noko address vasati ngopfu. Nyonga ya wena yi nga ku nghenisa vukati mara yi nge ku tshamisi. Wa swi kota ku sweka loko u hundzuluxa nyama yi sala yi nga ri na ngati. Mara a hi swona swi nga ta ku tshamisa vukatini sweswo. Xo sungula ka n'wina n'wanuna wa hloniphiwa. Ina ti-opinions ta wena, yes. And loko u rhandzana na munhu wa kahle u ta ti respecta mara n'wanuna wa hloniphiwa because that is your leader. Xikwembu xi swi endle hi mukhuva wolowo ku va na n'wanuna ku va na n'wansati. N'wansati u submita under the authority of a man, n'wanuna u rhandza nsati wa yena. N'wanuna loyi a ku rhandzaka a nge ku lead a gojini, a nge ku vavisi. Wa ndrisanyana? So leswi swi endlaka ku mi challengeka ku respecta vavanuna na ku submita is because you're in the relationship with the wrong person. Mi ta va na ti-challenges leti ti nga ta lava n'wanuna a ku rhangela mahlweni. Loko u nga n'wi hloniphi a nge ku lead. Ni kombela ku mi tshika leswi swo challenge vavanuna hi authority leyi va nga nyika hi Xikwembu. U nga n'wi belittle u endla a vatsongo ka position ya yena. Xa vumbirhi wa support wa n'wanuna. Leswi swa ku loko a ta na business idea etele bindzu ra yini mo lava ku hi dyela mali, mo lava ku waste mali, i n'wi vulavulela loko a zama leswi a ni nga vulangi. N'wanuna kasi mi twi nga ri vukati i yini? Hiku leswi va hi komba ka ti-movies va hi hembela vukati bya tirhiwa. Support that man. I nga swi twisisi nkarhi wun'wana family ya yena is driving you crazy. You support him. You nga be the one loyi a fika va ka n'wana mara va ndlangi, no. Loko ku ri ku na ti-events leti a fanelaka go with him. I nga sali kaya i khondlama va ni rhandzi va ka vona, you go there and support your man. Ivi humi famba hambi ko i nga interact na vanhu lavaya i famba. I nga vi mi ku mi nyenyela mara mi lava vukati mi nge last. Xa vunharhu lexi a ni hi vulavulini wa khensi wa n'wanuna. Mina a ni ku character ya n'wanuna yi twisiseni. Vavanuna a va vulavuli hi xitalo mara wa fila i munhu a ni ku wa swi vona ku ri swilo na endla mara a ni appreciatiwi. Ivi a va a karhi a disconnecta hi switsongotsongo. Ku na lava va nga lose ti-marriage ta vona ta malembe hi mhaka ku ri va ve na ti-character nyana tin'wanyana to ka ti nga ndlangi ta ku n'wanuna must i tsandzeka ku pfa i yime i ku my love mi tirheni laya. I sasekini wena i qualified and wa swi kota ku sweka mara character ya wena ya ha ri na vuhlangi. Vukati byi ta ku hlula. It's time to grow.